Narlongati veterinary lapen Uttar Barbil Medical Sub Center achetaya long donor cap keche sotum amina ahem pinchong det. Kardong Pini nili alkenis karbing long thanje bang phut hari sabinong teron non betang ton penar diponita. Matijong Greener Cap Mahamaya constituency ang bong kedo Narlongati adorso arong adung kedo Uttar Barbil ahawarpen chekoinot sarkar pen kipipon veterinary lapen ihu medical sub center achetaya long Uttar Barbil arong amekar donor cap ahem tunatum penang an aningkan pen setami amina ahem achetay pinchong det theklong si Haragat Regional Committee Karbi Student Youth Council aro ahin pen ningkang samse chupaklang pon Haragat Regional Committee Karbi Student Youth Council aro ahin pen patir piponsi Narlongati adarso lapen Uttar Barbil ahawar along kido ihum veterinary lapen ihum medical sub center achetaya long penang an aningkan setami labangso office achetaya long donor cap ahemtun atum sokirot apornang lelote sokisi pen chenglok chainong lapen bianta bangso office compound arlo along si kokpon wer lapen longleta kipet pon theklong si Karbi Student Youth Council aro ahin pen adimaklong an palidam si veterinary along cyclem bangphu aptum pen chathan chimun pon si veterinary cyclem bangphu atum pen setami penang anarni kiding pen setami thanlo Puwai Pit Pusitami Arjuje det lapen office along ajat alam Arjuje pin pen choklem tap aret pu akoy pipon Jongdami penang aningkan pen kedo veterinary lapen medical sub center boundary kaviajok penang an akisung dokoklo bangso boundary penang anarni pen setami sarkar along mate non kachari bom sarkar along setami pachini ponlo seta kelang Kepangkre ajoksi non habangke longle kepet lapen office asai hem amen pipon thek wangri detlo pusi Karbi Student Youth Council aro ahin pen chepachini pon lasi KAC ahin pen kelang kachari pon jia phan chuning ripon News report Lochikimi News Karbi Anglong Itum la Uttar Barbil veterinary lo nang ka humri pen la dak kupipilo ke thek long kupilo ke thek chok che ke thek long Militum labangso Uttar Barbil veterinary labangso banduri arlo along kichi so tum sok bui tip si theklong tasi alang litum han ka jupon ateng polotang te veterinary department atum ben thang ordar pin men si labangso sok bui so cyclem madab si tum arjulong lo ni tum ning duk pilok ya swai shero pe hitame lapen alang litum han nilihin ben kipugang tung ka chunung rigang tung lapuyan lo non amat labang so sok bui dak ben trek kon plot si akimi yi ni ben chuning ri lo bai trek ponon e tami penap ang bong baning weng bong se moron chiti dia si labang so dim bang pa khali wang nang po pe nilin ben chuning ri lo lapen la so sok bui pineng aningkan se ke cheng lang ma mate aningkan kaprek ben la son bui bom lo litum kedam tang aningkan ke kedam tang aningkan na bui bom lapen kedam tang aningkan ki bui anta thang ordar awe department veterinary department ng matum thang ordaran even salang nitum bui bom se nitum arjulong Tela dak veterinary department na hin pen ko pini ki pudundo malam the tahan ki pudundo ma nilitum malang nitum han karjo teng bote alang nitum han ta thang ordaran e bsang thandun ani kanwang ra busi bui bom mane cholang ro pason he mane dak ilitum la so veterinary department la bang so dim nong edo ilitum arlenga so edim mati ase alang nitum cholang ro pason si nitum arjulong la sok pen ki bui pen kaprek ko pilo doke so ko bui ben teka preke non ko thek monong elang hitami thek monong le pudam thibun e tame la longle la so komponong penang na pet dolo ma nang ke pet dolo ma longle ta nang pet o son si thek monong la pende aprang hapura banduri wal do ya la bangso dimong ta sabonon ge inchin pinda ba son si thek monong la dak nang tu ke survey teng la so bui bang ko ang la malik ni tu survey teng te bang throk si bag dui kasai alang li tum han chuni riang tu mang ge pinung weng bong masi labang sok bu jetere kon e tami ning weng bong se mane moron tidia nang bo lapen abang so dinom bakhali wang bo sok pun adak bilong de dening lapen de ni tum thek monong bo mateng de dak kapre ka sai dak lem mane chainong e kok ho mane tum dak ta satu bom bene thek monong long labi abang so ang kang long ke department adim pinak bola so bang padudun e ding sinilin ke SYC aro pensioning rilo Kedamtang November ceklo tarik trainer kebarni
Amri Development Front pu isia song amahang patek ponlo donatum. Hala bangso song amahang ke patek ahut Amri Congress Mondol Committee mai phu la pen ari sangho tum setame arpu chen dun pen sai ke claim dun pangcheng dun iglo. La puson si claim dun bomlo. Amri Development Front ke Congress along si chepa ok dun po la pen cherap dun po pu akoi pi pon detlo. La son alam karjulong pen ajok si Amri Congress Mondol Committee setami puthot mai phu arpu pasun tuksi puthot arpu kimi chepek ponlo. La sinon akimi Amri Congress Mondol Committee akimi pen puthot lam klarpi ponthuje Amri Development Front la pen Amri Congress Mondol Committee ke thangnat kacherapla ave pusi lam klar chipi ponthu. La pen Amri Congress Mondol Committee mai phu bari ma phanke arpuchot kalisi Congress Party along pen amatsi sorplot lo pusi than pachini. Bothat langso pen khorsing teron luti kimi news Karbi Anglong. To nili nali tum tado we la so news nang kelang do nana tum phanta kapachini kang tum gela pelo nili Amri Mondol Congress president kimilo la se nili na tu pen kapachini la so hello ke damtang ni phai kreder ke phai kunia chiklu suringira inquiry sial ni Elvin Tron ki japon penajo Amri Development Front ADF amhang kapathek ahut Congress penta kado we nang chidon dun thailo wala mangke lake hokali hala soalni da president Dedi Amsong la pen jos maslai atum se ada kidun pen arpu chudeng gunchot la se ala to phanke la ka chini pen amat se ha Amsong asor seda district committee atum da lam to phan report han lo la pen ke alam to phan ke party pen expert de mu pen atum phan than lo la se alam atum ke Kalilo pusi niri fansi prisoner punang penglar sani pen la si ala tum bangke non ala candidate place fellow la congress pen ke pusi pachi thangbo la pe itu congress pen ke kado gawe la ADF party a candidate fansi chirabu nampo pusi congress along antala tum worka tum phanta la tum thangbo la ke kapachu be alam lo ni tum Congress Party lagi Indian National Congress Party pina lagi National Party la sini tumpen ke candidate ke inul ke do begi la peni tumke ke haji tani ke thelo tu kita amtang election hota ne tumke second gidun kai la second gidun non la ke first gidun me kita ampo pusini ke thelo la si Dedi Amsong pen jos mas like la tumke Congress munit kalilo la tum aphan ke pata junang nelor to malang ke mang gunang nelor ada tunta busi pini kapachini kang tu la hello Duarbaguri Press Club amahang pathek pon tanglo la son si ke damtang phaikuni ni phaikrenar ke marni daithor mini stadium along Duarbaguri press atum an chingrum pen ke claim ke dam rapet jiaphan Duarbaguri Press Club pu amahang pathek pon tanglo Bangso mai long mai kachari pon abangke RG son rong phar pensi mai chari pon lo bangso hot aluhi man pen kachetong dun VDC chairman Sarkoi rong phar lapen District Press Club of Karbi Anglong amai phu Diganto Teron Konchunubang Danielson Bay Mongol inghi lapen APHLC Kesia tumpen danglok penang an kithi kiding atum chetong dun hala pu VDC chairman Sarkoi rong phar pen kaningje pon tengke non dak Duarbaguri Press Club pu keseng pon ke mesan lo lape Duarbaguri along ke paching thur pon jia phan setami press atum ke claim ke damalong cherabdun pu pusi ningje pon lason thak thaksi halapu District Press Club of Karbi Anglong amai phu Diganto Teron pen ke ningje pon ke non Duarbaguri Press Club atum keseng pon ke mesan lo lapen Duarbaguri Press Club atum ke claim ke damalong an setami cherab chetodun berji pusi ningje pon hapu Duarbaguri Press Club ke japon jie phan maipu bidasing lengdun maipu RG sorong phar konchun bang Rajasteron dun konchun bang rangsina be lapen kapre katum aphan setami arpu pipon lo lapen kachup hapon aluhi atum kachetong dun atum an aphan Duarbaguri Press Club atum setami kachoro pajerpon
Kazirunga pen Thomson Terang Lutikimi News Karbi Anglong. Lalu punte media wete बैठे आजाद तचुचे अते मीडिया हेलो इम्पोर्टेंट नाय बुसुलु अते पिनी नीलिहेम तदलुन सेता नीलिगुना ने फॉरेन कंट्री ले तदलुन सेता नाने दिल्ली बॉम्बे ले तदलुन सेता मीडिया तो पेना जॉक्सी आजाद बेटा लॉन्गी मीडिया तो पेना जॉक्सी आजाद किनंगी हरमुन तमी लॉन्गी अपोसी असो मीडिया तो मां जोंसी नाले तुम मिथांग साइ चिक्लेम पमिका उलुदंते रिपोर्टिंग मुखा नाले तुम किनंगी हरमुन जोंसी पब्लिक फन नाले तुम लबंसो मेसेज पिथे उलुदंते नाले तुम फन रात तुम स्तामे इसी अनिंगरोंग पर पिकपो लपेन के इसी नाले तुम फन रात तुम तमे आंसो से नाले तुम लोंग लबंसो सपोर्ट मते नाले चिक्रोइदुन आंसो से ओंको अथे कला हेलो बिनांगा नाले तुम निंगो अजा तुम मीडिया अमेन एन पेन हाइलाम चिथानी फाले दाइ तुम दियालाम मीडिया दम से चिंगरुम पोत मीडिया माइलों के ना होकली तुम चितोंग दुन सितामी मुनित ओंगदुम एकदम अफारो फारो सुरी सुरी की प्लेइंग को मीटिंग के आवे किंतु इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ले ऑर्गेनाइज सितामी ऑल कार बेंगलोर पांगरुम एस सितामी की ओंग नेलो बांग फारो सी हिनी बा बांग फारो थम लापेना बिसी कामुने लो हराका लगे लालो असों थाक्सी नॉन पिनी सितामी तुम ऑल आसाम प्रेस करेस्पोंडेंट यूनियन आपको तुम हलादार लासुकांग तु सिलुनी लोंग हदाक सादो हदाक सामी ऑल आसाम फाइज सामे हदाक सामी ओनली अराउंड 200 bucks मुनिच लालो सिदामी निदि पुने व्हाट इज मीडिया लासोमो पुरा फिमन के मीडिया को पिलो अपरांग हिस्ट्रिकली प्लेना हमते मीडिया इज ए medium of communications from one person to another person मीडिया के लामचे पाचरे इसी चैनल नॉन टेलीफोन है टेलीफोन ले हेलो मैसेज पिलोंग लो हेलो मीडियम ऑफ मीडिया इज अ मीडियम ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशंस लालो तुम इनु पेन उच पाचो टेलीफोन पेन फोन चिलो ते इनु पेन सिचिंग किलोंग चोय माते दी सिता में नॉन मीडिया लोंग दामते इनुत कलेलो इकुप से अंगटोन सी अन्यारा चिनिबो लालो के इसिया मीडियम लो अंके न्यूज़ को पिलो व्हाट इज न्यूज़ NEWS दी न्यूज़ पे स्मेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लगे NEWS बोलते नॉर्थ N में नॉर्थ लो E में ईस्ट लो W में वेस्ट लो S में साउथ लो न्यूज़ बोलते असी तुम ला तालावीर अदो को वेला नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पंगरुप पे तालावीर हेदी लैंग लोते न्यूज़ के दो पिलो न्यूज़ के पिलो काय के पेन प्रोजेक्ट अवसु ते सी न्यूज़ लता नोसन बैंग नेता कार्ड जुनो मालम लो सीएन के नो लाइन न्यूज़ बेचिनो दे न्यूज़ को प्रोजेक्ट वस्तु अनते न्यूज़ लो गाड़ी एक्सीडेंट पति तुम एक्सीडेंट में गाड़ी के लासी काय के सी माने एक्सीडेंट लोते लता इसी न्यूज़ लो सीता में लासोंग पेन कुसुन न्यूज़ के सलाम को न्यूज़ का सलाम ही पुलोते W के थोम HC what when how और टी चार्टा W what when where and how di laso abustu bang itu meaning sibini kuna komentu koson di what koson aben when kuna angke where jo Kadom, nanti तुम केदोआन मीडिया है जान साइडे लो पिनी के ऐसे केदोआन ट्रैक जाम चैनल पेन तुम आन फंदा में निलिहिन पेन रांसी काडोम पजे लो पिनी निली तुम कार्बेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ऑफ कार्बेंगलोंग अचुन बांग अखाय डैनियल सोनबे लपेन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अखाय मंगोलिंग ही लांगली तुम पेन निली तुम वांग रापेट सिलादाक द्वारबागुरी प्रेस क्लब अमहांग पथेक लासो माइलोंग लादाक दाइथोर मिनी स्टेडियम मंसी पिनी अमहांग पथेक पोलो लापेन पिनी लाबांसो डिस्ट्रिक्ट द्वारबागुरी प्रेस क्लब अमहांग पथेक माइलोंग निली तुम नंचे तोंग पेन निगारोंग पिगलो लासी निली तुम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हिन मेंस्ता में द्वारबागुरी प्रेस क्लब अमहांग पथेक पेन केवांग जिलांगानी आंसुसे कांगतांग कोंजी लासोलोंग निली तुम हिरजुमे पाजियोडुलो लापेन निली तुम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हिन मेंस्ता में kenang sot asayang deng kedo anlong sitame kacharap chetu dunyi mansi nile tumta
alang li tumhan lam chak chipi dun lo lapen mo kebang jilangan ni sitambe sorkar pen ko PPC government pen PPC awar sai kilong ji along ke claim gadam ka cherap che todun ang ye along ansta me nil tum cherap che todun po busi nil tum alang tum lam chak chipi de gang Pinya beta kalan si kang ton poning lo. Lain bom tami, LK News Karbi lo.